Anya go kwende kiumbaye bwe katuriko teimondo. Kwali kibesa, wacha kwekirani ko gachere. Yali. Kwagenda bwo mugambi. Mongo nangi cherete nga fata ga kinkonya. Nsabere fato mindo nsabere. Nsabira abantu bekombe ngo nkora bale. Kibesa kiabo. Como voli bono ngo saba kingo saba. Ngo saba bebe. Na inu abangina nawe ya mule ngoja mule kanisa lakini mwamanye kimugo saba nyasa. Mwamanye kimugo saba nyasa. Bono ngo saba bebe nganuri yetu kibesa kiabo. Akana kibesa teneniye fami. Akana madeni. Abande ge mutu kiti kinyanga bunyomba abana bakurara nchale inyanga mwaye bwe kwana kuru mu kinga nchalere inyanga uyi ko tetera ki abana bakwa urenjara. You feed an animal, you know. Ngora tainda abantu ku kinyama che gali simenyate kamuranje kakte utu ge bintu bine nyomba bitari ko konya anya kubwate nyanga bunyomba nubwate kimono nubwate sese nubwate ngombe ine ge muri sawa. Igora abantu baje barore ibintu ebyo bakwaye kibeso kinori aba noira abade school okore kitawa teba thank you moba baremere nama itari ngurura kidia gwake kuba nkune awaza ndege tuligoja nkune na nguru njikora tiki nchiyo moba baremere abagaka moba baremere lemereri tie konya kubaseli ndi kujika mwa balemererie ekaro kwa moseli bono bego togotera para mukungu nje timo seretie niko na motomete agende kulegera machiko na ndairane ya paena utanga kwatwalira machiko. Get to the point. Take a step forward.